Nangaos ka rin, Nix. Santan. Santan. Magagawa yung bracelet ko. Debate Ito yung juice. Wow, alalang juice. Mga diri na, Uy! mata na ako. Hindi Ikaw ako pa, muna. kay bati ako. Magtatala ko camera, oh. Camera. Diyan mo na ako. Around the world, paniwalandara ang tao is that Halloween is a sacred night. It's because the veil that separates the world from the living and the world of the dead, magiyang thinner. Anyami kakainkwentro tamong multo or supernatural or gang na naman. It also gives us reason pot mag-costume tamo. Kaya katamo kening Pampanga, the next day, we celebrate itangawsan ng daon. Yung das ne, daon niya. Imundas Tagalog ya. Ing daon according to Fray Berganyo's dictionary is an offering, a gift, or an oblation. Kaya katamo makanta mo rin Ing daon bala mo mag-offer tamong gifts. Kareng mayang ubye, bangata mas salese ing bieda in the afterlife. Ing daon mag-coincide ya with the Harvest Festival. Anya pa siya magtao tamo kening Campo Santo, bala mo piyesta. Uling, it's not only a reunion with relatives that are living, but it's also a reunion with our relatives who are dead or etang mayang ubye. Daon thus becomes a combination of two festivals, the Festival of the Dead and the Harvest Festival. In this video, we're doing the 5 strangest, most bizarre, most uncommon beliefs dareng Kapampangan in the spirit of the Halloween season and of course, ning daon. Alright, uling inumpisan tanay kayang daon, baluye pa itang tradisyon tamong Kapampangan na pamaggoso. A famous Halloween gesture or Halloween tradition around the world is the concept of trick or treating. Nung no rin anak mag-costume la, muntala ken tapat na ning balemo, kay ba't mag-trick or treat la. Kening Pampanga kareng mialiwaliw ang baryo, ating mag-trick or treat, pero atin laring aliw ang gagawan deng mas matuang Kapampangan, which is itang pamaggoso. And itang pamaggoso nga ita, bala mo mag-caroling la oneng November. It's kind of weird, right? Pamaggoso is muntala rin tao kayang tapat na ning bale, kay ba't magkantala or pagkantada la reng spiritu da rin mengo biyayo. It gets weirder. Kasi nung alang tao kayang bale, or ala kayong ibiya karetang maggoso, panando retang manok o ketang gule, kayang lalam na ning baleyo. Makantala ng minunang panahon. Uling kanita rin bale. At ila pang kilalam Wow. Bala makaalsala pang makayan. Walang aus karete, basta at ila pangeran. Baldog kitang house kitang eran. Baldog, wow. So kung nando pare tang sese mo kilalam. As offering. As offering ketang mayang ubye. Ing kasing pamaggoso, bala mo, pagkantada la retang espiritu da retang mayang ubye. Manyad lang saop karetang santo ampong santa. Bangkanta, mas maging peaceful itang life da in the afterworld. Afterlife. Afterworld. Afterworld na yung pelikula ito pare. Underworld ito. Oh, okay. Mekanik wa kaming video garening maggoso. Atsula kayang barangay Malinog yang San Fernando. Dakala salamat kan Jimmy Patawaran. Ayun Makibale, may angas kaya inulit-itlin lang, kikekong panodo. Nyano nga ti pamagoso kayong baryo yu. Ewan ko kaling wandinan dyang na anumang offering mapapera yaman yan or usually pera na yan Kasi nung ali, malyaring po ng doret ang manok. Kayang kilwal na rin baleyo. Or detang malan yung makasable. Wah, retang supreme. Supreme mamala. Never give up. Next strange belief tamo is the concept of pamaglili or pamagpagpag. Patseminta ka kayang burol, usually, makipangan ka rin makipag-converse ka, you're going to be one with the dead. Bayo kayo kanumuli, kailangan nyo magpagpag, mag-Starbucks ko pa, Toto Bits na ko pa mumunta guys, patseman. Di ka mix, puta kaya rin mong may kipag-burol na kumunta. Kay, anto ko pa ang coffee shop. Tanong dyan ako No, basta basta pwede dyan ko mangan, basta magstay kayo somewhere establishment. o kaya- Mag-drive-thru kami pa McDo Oo. ito. Another related concept to this, itang pamaglili. Bayo de dala kayang final stop or ketang libingan itang mete or mangubye. Ilili de pa kano. Bangkanta edo tokyan or eno tokyan itang mete nung nokal laman meni bat detang pamilya or maglagi. Bala mo itang idurot depa, makayan dala depa, ketang alon dala, nalia diretso ketang libingan na kitang kutkuta na mismo Ang itutuki. Ang pambalo ko retang makipagburol ken yung mas look forward na itang pagpag na itang pagpag look forward na
Kunyari mo, tapa, pwede muli ka niyan par. O makanano ka niyan par. Oh, Chat tayo chat tayo pa. Okay, number 3, sigurado balu ini at related yung bagya ketang pa maglilin itang pa maglipat anak ketang babo na ning kabaong bayo day babakit ang kutkutana. Kami sigurado nung this is exclusively Kapampangan or nung many ba yung Pampanga ini tatang ko sinabi na kaya Bulacan gagawan din Pero nung balo you, if this is strictly Kapampangan, tell us in the comments down below. Dahil sa parapit ditang blamo, bot date ang anak. 50 kitang Lipat over. day kitang other side na Wow. ning Kabaw. kabaw. Okay, but dapat pa tatagkil itang maalanan itang anak or itang bitis na or na ano. Pero bakit di kasi lilipat? Itapit bangat enetok yan ning mete or enelagyan ning mete itang anak. May makiramdam. Speaking of anak lamo rin kanta diyang maasay na magbante kayang burol. Uning 1, mahilig lang magpuyat. And number 2, kailangan diyang banten itang burol o itang mete uling ating magkukutod. Ing magkukutod din Kapampangan version tamo of the manananggal. Pero aliwala mo choice of targets. Whereas ing manananggal, burida retang anak keng kilub da retang atsan da rin mabuktot. Ing magkukutod kukananday itang corpse o itang katawan da rin miyangubye. Anya kailangan dang magbante diyang anak. Tatakot tingin ba? Cellphone. Mag-cellphone kayo mo si tumakas siya. Nino? Itang mete, tala ka dyan ka naman kanya. Alilig. Basically, blamo ko lang din. Bala mo Bakit ko nandito. pagkaiba delibing papakanya-kanyang dala ang anak? Malbe ang with the local. Kasi diniscuss me na nandun tayo. And arguably the scariest or probably the most interesting in our list is the concept of pamagparaya or blood sacrifice. Kaya katamong Kapampangan, paniwalan tamo na ing gabun mabiya. Anya awsan tayang indong tibuan. Anya makanyan mo rin itang concept of pamagparaya. Didinan tayang blood sacrifice ing gabun, baka mas magiyang fertile for the next harvest season. Anya mo rin karetang potang mag-construction la ba lang mag-construction mo. Magparaya la pa. Magparaya la. So balang banta i-bless Yeah. de pa itang I-bless day ing Gabun gabun. na. Ground. Ing pamagparaya kanta, ing gagamitan da patsya ka ring bale, usually manok. Tambuntok na ning manok. Pututan di tambuntok na ning manok kibat lageda kay nga bias kibat ikalat di tang bias kitang ground. Nung mas maragulya itang bale, malyaring kambing. pero nung mas maragulya, Uneng nung mas maragulya, ing sabi-sabi ra, mag-offer la ka nung mabiyeng anak. Teta ako inalay. Anya ka nung patsiyatin lang tatalaka da tete or something maragula building, several stories building. Dakal ka nung anak ka mawala, lalo na rin street children. Uling ko nando ano retang mangwang anak, which is another aswang. Apani walang tamo kening Pampanga, retang mangwang anak. Tetang mangwang anak reta, they're clad in black. Kibat ko nando ang anak. Minsan patenda nala or minsan ali kibat ko nando ang dayada. Kibat apin deta rin gamitan da itang dayada yung gamitan da for minting coins. Anyareng baryata mo, lalasa lang daya nung atak man nila. apit ito sabihin na potang malati ka pa kay. Yang mong tagay nating mangwang anak. Apin ta. Balak sa tang pulis dito kaya tang barang. Ali, mangwang anak, paniniwala yung Kapampangan, aaswang. Anya, apin ka no retang kukwa ka reta, baka gamitan dalang paraya detang anak ka reta. Aliwate. Apin po rin yung 5 strangest, most bizarre, weirdest, and peka unique paniwalan tamo kening Pampanga during the Halloween season. Retang peka makakatakot. If you know more, just tell us in the comments down below. Muti ko pa nga dagdag na. Like us on Facebook at facebook.com/WeTheLocal and subscribe on YouTube, youtube.com/WeTheLocal. Follow us on Instagram and Twitter at WeTheLocal. Ay, Aliwaya ko'y Celine. alam pa na isilin ni. Ihans pala yung mag-edit me. Kung tingin donate, it's kofi.com/WeTheLocal. And Buy your shirts. retang t-shirts me, they're available at the Indu store. Kaya nga, second floor Bart Mall. Munta kayo mo ka rin sa Luan yun. Itang Indu shirts. Akicho, Kenny. Alright, dakala salamat guys. Duwid kongan po, dakala salamat kayang mig-contribute kayong episode ni kang Sir Mike Panghilinan ning Sidwan ning ama ng kabias na ning Kapampangan. Sinaw kaya kami and kang Sir Jimmy Patawaran and kayang asawa na kang Nicole for helping us with the videos ketang pamagboso. Passion is another way. Jimmy! It's another way. Kibale, may angas kaya